Na esfuerzo para extende ayuda con aquellos mga-drug surrenderies rin din na otoridad, el Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, esperanzaw kundusi livelihood trainings para con mga-drug surrenderies. En koordinasyon na Philippine National Police y opisyales del barangay, continuando el profiling na kada barrio para identifika con mga beneficiaryo. Asegun con el opisyal encargado del training center del TESDA Bong Bikasan, durante el profiling tamanda eskuhi con mga beneficiaryo entre mga kurso ta ofrece. Este ta incluye el bag sleeper making, cake making, chorizo y embutido making, service automotive battery NC2, service and maintenance transport air conditioning system NC2 y otros pa. And profiling niya sila para iskuy kung kaya sila biyaman training, no? Then ara tarde ano sila nabaliwasan. The other week talata sila na kawit na otro barangay na West Coast para mirataman mga programa para nadaton mga surrenderi na related na drugs. Asegun kon Bikasan hindi abahan na 20 participantes el debe na cada barangay para implementa el programa. El certifico que el dale el TESDA después el cuantos día entrenyo puede usa el mga beneficiario para buscar trabajo y principia un jutay negosyo. Pinaka-lowest is 20, high, mga 20 to 25. No? Kada barangay kami man serve, man cater para na training. So, iskuy ila barangay, kung kaya sila imbya, no? Makal tan ara, tam profiling pa kami. Tam manakan laman iskuy kosa sila course, qualification, kaya sila man train na TESDA. Según na TESDA, flano aura di ila amo para coordina también na otros concerne ahensya para el asistencia con mga drug surrenderies. Tali según el Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Trade and Industry o DTI, y Department of Social Welfare and Development o DSWD. Base na records del PNP, actualmente taenkanse na mas de 8,000 el total número de mga drug surrenderies quien rin din na otoridad na syudad. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.